Hello, Songlang call YouTube channel tu ni hin kahin lem kin wen je viewers le subscriber le liker ho jo se la khat wal damon zal khun ki umen operation teng le itete ham khosi gam tin teng le insunga damo we se nan e thun khum je on ni tam ta video ong ken bol the pon tu ne he athai hum ki pat ki deu ja chaman chang kha sem dan hin ve sa deu je tu ne he chaman chang kha kan sem de hen chaman kam cha cha ne vet deu hin ta he commission he Bajaj Changman Changla how to make Changman Changla in apna ghar say yang ta hello tu hai phát shot pi kidam moji invel khul bu kiso yang ta cho tu nya he malik non insung mi ngai lu ai kho sa dom ding mini strongest mini ko to he naga to tan ma ho sun an ding chawan changla ka ga sim ding hi kaiman innovate diu hin ta to he kan grind hi tai la ya apu ne cha hi to hilaya a groove ga na he thun ding to cha da ti a ko hi jo ten chu le ta he choice ka bol de ga he cha ding aje chom machine hard ya hi he tai te lo le chom do yang the hi chang yong hui tam thla he le machine mo sa din he sot wal ngan je a khu dim khat mai ga sa he he alit hi in la he air vent he ne cha hom he otherwise it can be dangerous for our health I mean a vent lo wa he case na for machine hung leng do yang the he that's why when you press he shot te ngai hin jeng jong le while pressing you don't pura block the hole you should be careful when pressing the lid tight to hai hung pai diu tai khut thum ki nei lo ji a he ke nga khan pai di ka hon na chun kan sumilen lim la de hilai khon ai ka sun la tai ka grind so cha 30 minute tabang ka grind hen adi thai thoi mo sai de lima hen I mai ka he thai ji pon when it touch look camera le ki chek lo hi hilele di thau hi adi wal yong jo ga thupi wal de hen actor me ip hele 80% ho wa ja ji him ma he 85 la nga khuda ki su ji bon mal teng tunga yong kine akom be lo he changbong chu tu hin the floor which I make now it become doubt ki de ha doubt ti ju ta I'm so done I'm pressing thoroughly this mix with chini aro pani
Ayah. Ayah. Ready kalak ta. Tahi boil them. You just hold like this. And it's too not for that's why it's hard to press down. And after pressing the size you like or the thickness or the thinness, after doing that you have to wrap like this, wrapping like this with a plantain with a banana leaf. This is not actually banana, it is a jungly banana like something big leaf. खाने वाला बनाना नहीं है, ये जंगली वाला बनाना लीफ है. ऐसे 3 ठो है क्या कोई चीज आन के लाया है. ये मैंगो अभी खाएंगे. तो आहे मिना ने दी होता है का खे पड़ होता है. अभी लाल चा तो कौन में दी होता है.